Dobar dan, ja sam Veljko Jovanović, dolazim iz Vlasotinca, imam 23 godina i broj sam 132. Može? Dobro, Veljko. Može. Konobar ne žuri, ne gledaju sad, ne donosi račun da se plati. Ako možeš vreme, vrati unazad, da je vidim, život ću ti dati. Ne pitaj, ništa ne pitaj, već za njene oči još jednu natoči. Ne diraj, ranu ne diraj, da preživim, ne znam da li ću moći. Dobro, 133.